vau thani somni pathum ninga ni ani a Russia Ukraine Indoni tin kan update thina Indoni zathum somko pathum na ni ta thubeng war thlak le chanchin ngai thlak nom lo ra phlak tak puan tur a cham chi thalak then khat mu hriom tak tak da chhuwa ngam lo te po tanual mai thu thar langsar then khat kan soi ma sang Ukraine in Crimea arel chulna munan ka Black Sea Fleet long rol ho man tur missile phur chu drone mangin an be ni kha Russia missile ka dik tak precision missile cheng tluk le ding on tel man an ka chiat sak vek Russia an thin rim an ha chang an thial rap ani bera chumi nuwa chuan Russia chuan drone an ron tho chuwa pui ve nga la Ukraine khopui ki fatranga KM somruk pali Ziskiv khopui chu Russia chuan drone mangin an be he thil thlanga hian vo in ninga ni march ni somni pathum thleng hian mi pariat an thito mi pasari an hliam bok ni in Ukraine emergency services chuan an puang heti lai hian Ukraine chimlam khopui zaporit zia chu Russia missile ten an be apartment building an ka awangin mi pakhata thi mi somni panga an hliam bok ni in Ukraine official te chuan an soya tiam zinga mi pahni chu naw pangan ni President Volodymyr Zelensky hi mi huaisen tak chu ni Indomek na Bakhmuta ral matong front line bula Ukraine sipai te atlo Zelensky hian a sipai te chu an ram thu nei na hum him tu ni a soin mi huaisen te hna medal a hlan Zelensky chuan Russia in Kiev bial le Zaporizhia abe nuwa Ukraine chuan Russia vuak na apiang achang le don te soi United Kingdom's Ministry of Defense chuan Ukraine in an beile chun zom zel awangin Russia in ko chaklam khopui Bakhmuta be chu a chaklo pha mai thei te soya khopui khotlang lama local counter attack po to te soi Russia in aram anga achei bolta Crimea khopui Sevastopol Moscow thop official te chuan Crimea port che vela longkal na kong te chu an ti top tian soya hei hi an governor in Russia Naval Air Defense ten Ukraine drone be na an chan let wang ni in a soi Indona lam kan puan ma in Ukraine Indona awanga Ukraine ram an mun ma chiale an torna siam thale tur hian World Bank chuan sum tam tak angai don ni in an soya hemi chungchang hi han soi lokila Ukraine ramdin tharle nan dollar tluk le ding on zali som pakhat vel zet angai don ni in World Bank chuan an chhut World Bank report chuan Russia in Ukraine be nuwa ngai ole tur chuan kum som chungin dollar tluk le ding on zali som pakhat zet se na ngai don ni in an chuta khopui cheto tak tak te ti finance ringot po dollar tluk le ding on nga vel zet angai don ni in an chut nimin khan report ti chhuwa chuan estimate chu Indona la zel don awangin sen so tur mamo apung zel don bok ni in an chuta atlem thei ang bera chuta ni anti Ukraine sarkar World Bank European Commission le United Nations te tho ho na siam ni in September thla bank in report ati chua dollar tluk la ding on zali som pakhat assessment hi an puanga ni report a hian Russia Indona awanga sum le pai le mi hring chiat na then khat chu chip chiar takin tar le na ni a heng zinga hian chen na in maktadoi ni ve la chia a Public Health Institution panga zinga pakhat zel a chia ambulance zaruk somnga a chia emo ruk bawani emo ani a civil mi sangkwa zaruk somnga panga tlem bera an thi ti fin fi ani a anzinga hian naw pang zali somruk pakhat an tel Ukraine din tharle na tur hian kum engemaw zat alangai don ani ti in World Bank Vice President for European and Central Asia Anna Jardi chuan a soi report chuan tun thlenga building le infrastructure direct damage direct ati chiaman an chut dan chuan dollar tluk le ding on za somthum panga ani a kum khat chuang zet boina chuak atanga economic chet na chungchang chut telani lo mase Ukraine sipai ten defense lam an ngai poimo lo chuan chet na hi anasat jok thei an ringa chet na sat der na chu front line region Donetsk Kharkiv Luhansk le Kherson te an ni Kiev hian kumsang ni somni pathum chung ringot po hian critical le priority reconstruction baka recovery investment atan dollar luk le ding on som pali an mamo don ni in an soya
International Monetary Fund chuan thole ni khan Ukraine and staff level agreement an siam ni in an soya kumni chunga tan financing package dollar tluk le ding on som panga point paruk vel an pedon ani Russia in nasa takin be puithlak ma se Ukraine chuan van tlang rong bol na poimo tak tak anei chun zom zel anga ya chu an nei chun zom zel school le damdo in hon reng anga ya zirtir tu le civil servant te lo ala pek baka pension te po ala pe thei zel ni in World Bank chuan a soya hei hi ani na taka chuan rampo na tanga tran puina an hmu na sat wanga ni pakhat heng service poimo tak tak te thlop hi thil poimo berani chun zom zela Ukraine hian heng service poimo tak tak te hi a chom nun zel theinan thlakhata dollar tluk le ding on thuma tanga dollar tluk le ding on li ve lama mo ani ti in World Bank chuan an soi Russia inaron bayo wangin Ukraine mi maktaduai tam tak chu anom na hmuna tangin an tlan chetoa Indona awang hian khovel puma eile in le energy man po asang chho hle ani hi Russia inaron bayo tanga voin inkar hian Ukraine ramin kumsom panga chungjat economic lama mason na an nei to chu a chevek anga ngayani an gross domestic product chu za asom ni pakwa in atlan hiam ngala Ukraine mi maktaduai khat point pasari chura theina a hruai lut ni in World Bank chuan a soi report chuan Ukraine sarkar private business sector te hian be puithlak na le indona sa takara po mason na kalpui zel angai ni in an soya Ukraine hian indona kara mason na kalpui renglo chuan indona to phuna harsat na lian jok a machon the ni ti in World Bank chuan an puang hei le drone rolan che video bulletin nana kan soitak angkhan Russia chuan Ukraine khopui ki fatranga kem samruk pali vela hla khopui pakhat chu drone mangin an bei chiam maya President Volodymyr Zelensky chuan Moscow in remna angai ven lo ziati lang tu ni in a soi ni lai ni zinga drone manga bayani nuwa Ukraine khopui ki fatranga mel somli a kem azong chuan kem samruk pali vela chetna na sataka thlenga Zirchifa dormitory panhi le college pakhat chu drone tenan suasam mi pariat an thia mi pasari an hliam ni in emergency services chuan an puang he hmun atang hian mi pakhat chan chu ani a mi pali chuang in chimkara an latang ni arin ani ni zan khan chan chu na tho chun zom ani he be na hian dormitory chhonga asang chu akap ko hok maya building dang hun than khat po akap chebok ni in kan thulak na Reuters chuan a soi Regional Police ho tu Andriy Nebitov chuan thizinga hian ambulance driver pakhat amhuna kal chu atel ti soya he thil thlana tanga darkar enga mazat nuwa simchhak lam khopui Zaporizhia chu missile manga bayani le a heiwang hian chen na in panni a chetel mi pakhat a thia mi somthum pathum chu damdo in panpui an ni thu official te chuan an soyani Ukraine sipai te chuan Iran siam cha hi drone somni pakhat Russia in aka chua zinga som paruk chu an knock out an kap thla ti an soi Zelensky chuan Moscow in remna ti thumala soi mi in an hriat apiang in hetiang thil sual ti missile leral thuam be na hi an mit thla ang ati Zelensky chuan Zaporizhia be na chu bestial savagery thil ti ani thu soin minun rong thil ti ramsa ang maya chet na ani ati Kiev khothen om drone manga be na kha arab thlak le a drone manga be na kha arab thlak le a mitam zog dormitory om chu an him hlovani a chan chu bompuak laka him na tur sel tara an tum wanga ni ti in police ho tu Nebitov chuan a soi khopui chunga cheng Victoria chuan puak masaber chu jingdar nia a hriat thu a soya chu puak masaber atang chuan ka hara pona ka chuaka chuta chuan sahi drone dang ka hmule a athlok niam hle ani ati tin chuta chuan puak dang om le a puak masaber atang khan kang mai chuak tana voi thumna ata na ron puak le a sahi drone chet na nge yani ati Kiev khothen om Zirchiv college sa thok pakhat Savitlana ti a hriat chuan thil puak ri a thlen hnu hian zirlai te hian enge an ti tur ti chiang takin an hreto ani ati naupang te chuan min ron kawa naupang te chu sel tara an tlan lu ta ingkim an ti dik vekani ati Air Force hupuang tu Yuri Ignat chuan Russia hian Zaporizhia beinan Tornado S multiple rocket launch system aron mang ni in a soya high speed rocket manga ka ani arin om ati
Sahit drone somni pakhat rual Russia hian atir lut ni in an soya. Chutiang khopa chet na thlen thei Iran Sahit drone 136 chu enge ani. Ka subscriber te tan ka ronda chuake. Sahit drone, Sahit 136 hi Iranian loitering munition, suicide drone anti, kamikaze drone ti a hriat bok ani a. Aumzia chu thi chil drone ani. Ama hi bomthlok thei ni ngal ani. A target a supuak train. Persian tongin Sahit ti hi witness ti nani. He drone hi Iranian Sahit aviation industry design ani ya. He Shah company house ya mani. Kumsang ni sompakwa khan he drone hi Iran atanga Saudi oil plant be nan ka chho alo ni to. Chet na na sa tak atlen ani. Official takin Sahit 136 hi kumsang ni somni pakhat khan Iran sarkar ne nan thokdu na. Kumsang ni somni panhi khan heng drone tam tak hi Russia rama thon chu ani ta ania soyani. Heta hian Sahit 136 hi Jeran tru ti a hriat ani. Kumsang ni somni panhi khan Russian ho hian heng suicide drone te hi Iran rama target be nan na sa takin an mang ni in khotlang lam chuan an soi. He drone ha tho ber chu stationary ground target be ani. Chu coordinates hriat ani ya. Preset coordinates te a be thin. He drone hi target kallai laka a thok thalo hle. Aumzia chu target hriat lok sa. Target omsa, GPS coordinates chiang sa be nana man thin ani a. Target hlan chup nga ya chuan a man tlak vak lo ni in an soi. He drone hian Delta Wing ang dewana ya. Sahit 131 te zok ne nanin ang hle a. Mase Sahit 136 ya wingtip stabilizer danglam takani thung. Mado MD 550 piston engine a mga. Horsepower som nga a pechuak. He German Limbach L550E engine Iran havina an kopi ani. A engine chu anung lama oma. Drone chu malampan turin engine hian anor. Darkar khata KM za somret panga vela chakin a thlok thaya. He drone thlo thui zong a range hi hriat chian ani lo. Mase chu dan thrang thranga chuan KM sang khata tanga KM sang ni zanga inkara thlok thei ni in an soi. Flight ceiling anti van sanga in vorsan thei zong hi KM li thlengani. Sahit 136 hian puak thei fragmentation warhead sang takapaya. Ari zong hi keji somthum paruka tanga somnga velani. Aral thuam pai thei hi keji somthum paruka tanga somnga velani ya. Chu wangin explosive power anti. Apuak thonat zong hi lai puimu 155mm round artillery shell a in analo hret. Drone hi reka tanga ka chu ani a. Chuta chuan heng drone panga te hi da thayani. Rek hi trucka da thayani boka. Traveling order a chuan standard logistical truck ang mayani a. Canvas cover a ombok. Sahit 136 hi horizon talaka chu ani a. Rocket assist takeoff mang bokani. Drone hian remote control ani lova. Chuai chuan target ka theina tur consumer grade GPS system mang inertial navigation system a khal olsam takani. Bepui thlak le target ka nana man Sahit 136 hi. Anzir chian na chuan anti-drone rifle le electronic warfare system laka abiru thei viau ni in an soi. Kumsang ni sompakwa khan Iran Omidia military base trengin Saudi oil plant bei turin missile le drone somni panga ka chu ani khan. Anzinga Sahit 136 drone po tela. Hoti helte chuan he poi khoina thlenga hian mo phurtu ni in anin soya. Mase UN lam chuan he poi khoina hi Iran chet na ni in an soi. Saudi Arabia Air Defense te hi hetiang drone beina laka anin veng kim thei lo ti atilang chiang hle. Sahit 136 hi aliana atruana ranglutuk lo thung. Atho maring hle boka sipai target beinan chuan a thafaran lo. A piston engine hian lawn mower emo moped emo ri danglam taka pechuak thina. Ukraine mi te chuan heng drone te hi flying mopeds ti in an soya. Mun hlataka po ari hi a hriat thei. Kudun na chen khat chuan he drone hi sipai target ni lavin. Civil infrastructure ti chet nan abik taka siamani thuan soi. Sahit 136 hi amana taulova. Unit khatman, drone pakhatman hi hriat chian ani lo na in. An chut dan chuan dollar sing ni atanga dollar singa inkarani. Ani ne taka chuan hetiang drone hian civil infrastructure ati chet na sat thei dan ngei tua chuan aman hi taulo zok ani. Chuba ka he drone ka thlak na tur surface to air missile hi he drone man ain amana taude izok. Heng drone rual hian air defense system in aman missile an mang thei vek boka aul samphian mai.
variant rang Iran sahi drone 136 hi Russian variant ta rang ni in an soya chu Geran tru ti ani kumsang ni somni pakhat khan Russia hi an Ukraine nena anin do hnuwa hetiang drone hi zali vel Iran atangin an la chuak ni in an soya Russian version drone a hian GLONASS satellite navigation system da tel ni in an soya kumsang ni somni pahni khan heng drone te hi Ukraine civil mi te target power plant ang chi te beina nan mang ni in an soya heti la hian Ukraine chuan an air defense system hian heng drone zinga za asomret panga chu an dang thei ni in an soi ve bok khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ule